Ndugu mtazamaji wa Tumaini Afrika TV, tuseme kwanza mjambo popote ambapo mnapatikana kwa saa hizi, na majina yangu ni Christian Matumabiri Masumbuko, na kuwa tuseme presentateur wa magazino Adorons l'Eternel, na ni magazine ambayo fanya promotion ya musique chrétienne et surtout les artistes locaux. Et pour cette journée, bien aimé, nous allons recevoir sur notre plateau un homme dédié, David Baraka, qui fait la musique chrétienne. Na kuna kuwa nyimbo yake tuseme namna hivyo ambayo d'ici là ataiachia, lakini kuna zile challenge ambazo zinafanywa na kuna kuwa tuseme video fupi kabisa, ni challenge ambayo ameachia kupitia nyimbo yake Shukrani, na aujourd'hui nous allons les recevoir sur notre plateau, na kupitia yeye kabisa utafahamu mengi zaidi kupitia projet hii ambayo d'ici là itakuwa ewani. Na tuseme tu ya kwamba wakati utakuwa ukitazama video hii ama emission hii Adorons l'Eternel, usisahau kabisa kujiabone, usisahau kupartager tuseme video zetu katika hali ya kusapoti tuseme huduma hii ama television Tumaini Afrika TV ambayo inaendelea kufanya vizuri, na tunapatikana hapa kwetu Uvira tuseme namna hivyo. Basi tutakuwa tunamrecevoir tuseme sur notre plateau l'homme dédié, l'artiste musicien chrétien David Baraka, un enfant d'Uvira, mais quand même pour le moment il travaille au Burundi, et pourquoi pas, j'ai pas honte de le dire, et il fait, disons, la fierté de la musique chrétienne, et pourquoi pas ici chez nous à Uvira. Un enfant qui est né à Uvira, un enfant qui a grandi à Uvira, mais actuellement il travaille ici à côté, c'est-à-dire au Burundi. Je répète, nous allons le recevoir sur notre plateau, le plateau de Tumaini Afrika TV. Merci. Ndugu mtazamaji wa Tumaini Afrika TV, kama jinsi tumewambia hapo mwanzoni ya kwamba tutampokea msanii mkubwa sana wa nyimbo za Injili, na tayari yuko nasi deja, na tuseme tu ya kwamba majina yake kama jinsi tumesema, pia anajulikana kwa majina ya David Baraka Fight. Tumesema kwamba tutaongelea chanson yake ambayo iko hewani tuseme namna hivyo, na atakuwa anatujuza mengi kabisa kuhusu chanson yake, na chanson inajulikana kwa majina ya Shukrani. Il est déjà dans notre studio. David Baraka, tuseme kwanza ujambo. Jambo sana. Na ça fait longtemps David, utosha chanson ya kwanza ambayo tumeshuhudia imetamba na watu wakaipenda zaidi, lakini ukapotea. Labda tuanzie hapo, nini hasa ilituma tuseme muda mwingi sana au kusikilika kuonekana? Labda utuambie ilitokana na nini? Yeah, nashukuru sana kwa swali. Song na manyimbo ambazo nilikuwa nikitumika kwa miaka kadhaa, nilikuwa nikitumika na ministère na group inaitwa JDA Ministries, kwa sababu mimi ni kiongozi mwanzilishi fondateur wa ile kikundi, na ilikuwa kama ni vision ambayo iko kama mzigo, kama wito ambao Mungu ametia kwangu, na ilibidi nifanye majukumu wala apele yenye Mungu alitaka nifanye kwanza na wale watu na ile kikundi, na sio kwamba eti kwamba nimewaacha, lakini songs wala nyimbo ambazo tumetumika na ile kikundi, na zikuwa kama ni nyimbo zangu mimi. Na kwa sasa nimefanya hii nyimbo namna tu ya shukrani, kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo Mungu iko nafanya, na nimesema kwamba acha nimshukuru Mungu kupitia hii nyimbo, na ikakuwa kama mwanzo wangu wa kuingia kwenye career solo yangu kibinafsi. Asante sana. Na labda David, utuambie kama jinsi tumesema muda mwingi umepotea, na tulikuwa tuko na kukushuhudia kabla hatujaingia kabisa dans le vif ya sujet yetu, nyimbo ambayo umeachia, na tumekushuhudia
mara nyingi ukianza kufanya zile kazi za injili, mahubiri, na wengi wakasema kwamba unaacha mziki. Na labda utuambie imefikiaje? Tumeshuhudia hata tuseme zile kitabu ambacho umekiandika Emmanuel, na watu wakasema kwamba unaingia katika injili. Labda utuambie ile ilitokana na nini, wito ama imefikia hivyo namna gani? Hiyo ni wito. Unajua uimbaji sio huduma eti kwamba inaandikwa kwenye Biblia. Uimbaji ni kama huduma ambayo inasaidia les 5 ministères. Unaona? Na unakutaga kwamba sisi tumeitwa kwenye zile 5 ministères, lakini wakati tunaimba tunakuwa kama tunashindikiza. Na ile ni jambo ambalo tunaifanya. Na kama ninaweza kuwa na nimeandika kitabu wala ninafanya injili pia, ile ni makasketi ambazo ninazo mimi kibinafsi, na ninafanya zote kwa pamoja. Na uimbaji wote na uinjili yote kwa pamoja mimi ninaongozana nazo, na tunafanya yote kwa pamoja. Asante sana. Na tumekushuhudia Uvira, umeanza Uvira tuseme namna hivyo. Dio. Na labda watazamaji wetu wanaweza kujua kidogo umeanzia wapi, ukapitia wapi. Dio. Na ukakuwa leo David ambaye tunamshuhudia, tunamwona ambaye kipaji kabisa kipo. Naweza kujibu ile swali kusema kwamba ijapokuwa hatuko hapa, lakini tuko hapa kwa sababu sisi ni watoto wa hapa. Tunazaliwa hapa na tumekomalia hapa. Na sio kwamba eti hatuko hapa, hapana. Lakini kwa kuishi Bujumbura ni sawa sawa na jinsi tuko hapa. Ndio kwa maana nimekuja Uvira ili ya kwamba watu wa Uvira watusapoti kwa kazi ambayo tuko tunafanya ya Mungu, na watufanye kufika kwenye level moja tu. Asante. Na ndugu mtazamaji wa Tumaini Afrika TV, bado tupo na David Baraka, mtoto wa Uvira, ambaye kwa sasa anafanya vizuri, anafanya music ya gospel, na anaishi Burundi lakini mtoto wa Uvira, na amesema mara kwa mara anafika Uvira, anarudi Bujumbura na zingine nchi ambazo zinazunguka Kongo. David, kuna nyimbo ambayo umeachia, tumesema ni hiyo ambayo imetufanya tuwe hapa, imeitwa Shukrani. Na utuambie nyimbo tayari imemalizika, imeachiwa, ama njoo ile sasa unaenda kumaliza tuseme hivi? Nyimbo bado haijaisha kivile. Bado. Maintenant je suis en train de travailler d'abord les coming soon. Hii coming soon inaifanyia promotion, na kupitia hii promotion nataka wakati nitatoa video ikuwe inakuwa level ambayo itatupermettre kufikisha nyimbo mbali zaidi. Lakini promotion tuko hamo, na ndio kwa maana nimekuja Uvira nyumbani kwetu ili ya kwamba tufanye promotion. Ile ni coming soon, lakini nyimbo bado haijatoka, na nyimbo inakuja soon inakuja. Na ukisema nyimbo haijatoka, audio imekusha toka? Audio bado haijatoka, lakini nimefanya kipande ya audio ili ya kwamba watu wafanye ma challenge na itupermettre ili ya kwamba tufikie video. Na hii tuseme ni system nyipya ama namna gani? Kwa sababu tunashuhudia wengine wanamaliza nyimbo alafu ndio wanaanza fanya ile mapromotion tuseme. Hii ni system nyipya, lakini sio nyipya sana zaidi, kwa sababu inasaidia pia nyimbo kuanza kupasa. Kitu ambacho nimenikata, ile kipande ambacho mimi nimekata, sio eti kwamba ni ndogo sana, hapana. Inanyooka kidogo, na ni refrain ambayo nimefanya, na ile refrain tayari nimeanza kupata ma challenge za watu wamefanya video. Kuna watu fulani ambao wanaendelea kusupporti, wengine wanapenda nyimbo, na nimesema ya kwamba itakuwa vizuri nichunge video. Lakini kwa sababu gani tunafanyaga hivyo sasa? Kama tunafanya system mpya, kwa sababu watu wakiona nyimbo inatoka yote kwa limoja wanakuwa kama wamekifu nyimbo. Lakini wakati ambapo tunafanya kipande kwanza, hiyo kipande inasaidia kwamba watu waendelee kuwa na hamu ya kungoja nyimbo yote kwa limoja, na inatupermettre wakati nyimbo inatoka tena yote, wale watu wanakuja tena kutizama, wanasaidia views, wanasaidia subscribes. Ile yote inakuwa ni faida sana kwa
kwa namna ya promotion. Na labda utuambie, umesema nyimbo ya kwanza ambayo tumeshuhudia video audio ambayo imefanya vizuri na watu kabisa wakakomante vizuri, tuseme namna hivyo. Umesema ilikuwa ni katika kikundi na sasa unafanya career solo. Na wewe unaishi kwamba utofauti itakuwa nafasi gani wakati ulikuwa kwenye kundi na unatumika kwenye kundi na leo unafanya career solo unaachia nyimbo Shukrani? Ya utofauti inaweza kuonekana kwamba kuna watu ambao wanaweza zania kwamba pengine David anatoka kwenye kikundi, lakini ni vigumu sana nitoke kwenye kikundi kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanzilishi, mimi mwenyewe ni president, mimi ndio kiongozi. Alafu kikundi ipo tu hapo, na wengi wanafanya, hata watu wengi wanafanyaga hivyo, wana kikundi, lakini kuna namna nyingine wanafanya kwa sababu unakuta apele ipo, ile uwito iko. Kikundi ipo na tunaendelea kufanya. Unaona, wakati mimi naingia mwa hii career solo ni kwa sababu tu kulitokea vitu fulani ambavyo nimesema Mungu anaona anaanza fanya vitu fulani, nikasema acha nimshukuru kwanza kwa nyimbo, na nikaenda kwenye studio nikatumika. Lakini wakati nimeanza kusikia watu fulani nikaona wanafurahia nyimbo, walipofurahia nyimbo nikasema hii kitu ni lazima nifanyie promotion na iwe directement na nafasi yangu ya kuingia sasa kwenye career solo. Lakini nyimbo ambazo tumefanya wengi walikuwa wanazania kwamba ni zangu, lakini hazikuwa zangu, zilikuwa za group inaitwa JDA Ministries. Tuseme David Baraka, bado tupo na wewe, nyimbo Shukrani umeachia, tuseme kitu kadogo tu na tayari watu wanaanza kupenda, tuseme namna hivyo, kwa sababu tumeshuhudia kwenye TikTok, tumeshuhudia kwenye stati nyingi, tumeshuhudia hata kwenye maemission kale kitu kakipigwa na watu wanapenda. Personnellement j'ai aimé, félicitations. Na labda utuambie David, kuna watu fulani ambao wanakuwa nyuma yako wakikusukuma peut-être ili ufikie malengo. Naweza kuongea kwamba watu nilikuwa sina na miaka kadhaa nilikuwa sina watu kabisa wa kunisukuma wala wa kuchangia kwenye kazi ambazo ninafanya. Na hiyo inaonyesha tu kwamba sisi tunajua ambavyo tunafanya na tunaona tuko na malengo, na ile malengo itatokana sasa na venye tutafanya, ili ya kwamba watu watusaidie, ili ya kwamba watu wachangie nao kidogo vile ambavyo sisi tutakuwa tunafanya, unaona. Alafu sasa kuna kitu kinaitwa mchango kwangu mimi binafsi, na uweza kukatoa pesa yangu kwa sababu mimi najua nina malengo na hakuna mtu ambaye anaweza kunizuia mimi nisifikii malengo yangu. Alafu nikitoa pesa mimi najisaidia, naingia studio, natoa video, unaona, ili ya kwamba kariere iendelee. Lakini haimaanishi kwamba kuna watu ambao wapendi vitu tunafanya. Wapo wengi na tuko na makonesansi za watu wazuri, watu wakubwa, watu ambao wana hela, watu ambao wanaweza kutusaidia. Ila kwangu mimi hawasaidii. Kwangu mimi naona kama ni vitu ni aibu. Ni aibu sana kuona mimi kama artist naweza kuandaa kitu, nafanya kitu mwenyewe, natoa pesa zangu mimi mwenyewe, na mimi natoa kazi ambayo mimi niko ninataka kufanya. Inaweza kuwa aibu sana kwa wale watu, kwa sababu ni watu ambao wanatuona na nchi zingine wanakoga wanasaidia wa artist ili ya kwamba waendelee. Unakuta kwamba ni maindustry ambazo zinasaidia sana. Labda tuseme tutafikia hapo David, bado tuchambue kidogo nyimbo Shukrani. Na umesema kwamba nyimbo bado haijaisha. Umetumika kwa kitu fulani na labda watazamaji wetu Uvira, tuseme Kongo nzima, Bujumbura, Tanzania, ambao wanatufuata kwa saizi ni wengi kabisa, wategemee kusema kitu kitaisha siku gani? Tuseme kitu kitaisha mwezi wa sita. Mwezi wa sita tutahakikisha tunatoa video. Mwezi wa sita mwanzo kabisa. Lakini mwezi wa tano tunafanya promotion kwanza, ili ya kwamba watu waende wajiabone, kwa sababu account ambayo imeanza mpya ingali down, lakini tunataka ipande
wajiabone, ili ya kwamba siku nyimbo itatoka notification ziaparetre ma message wapite waende wanaona video ambayo itakia toka. Ndio, nikusema mwezi wa 6 nyimbo Shukrani itakuwa iko wazi, itakuwa iwani kusema namna hivyo. Na tutegemee kitu kusema David anaingia katika tuseme game ya muziki wa gospel na hata rudi nyuma tena, tutegemee hivyo. Ndio, nadhani ni hivyo kwa sababu kuingia kwangu kwenye career solo haiko kwamba nimejiingiza tu inakuwa kama sentiment tu, unasema acha nifanye na unafanya, unalamuka unafanya. Hapana, nimehisi na ni kitu ambacho ninaona kwamba ni saison ambayo nimesema hii saison Mungu anataka nifanye hivi. Ndio kwa maana nimeingia kwenye career solo, sikuingia eti kwamba nimejituma tu, hapana. Kuna mchango wa Mungu pia. Na tuseme unatumika mwenyewe japokuwa ni career solo, kuna wale ambao wanakuwa na watu tuseme ambao wanatumika pamoja, ama ni wewe tu ambao unatumika mwenyewe? Tuseme hivi, ni wewe ndio unaimba mwenyewe wala unakuwa na kundi apare tuseme ile group ambao ulikuwa ndani JDA, ningali ndani mpaka sasa, ndio ambayo uko ndani tuseme JDA Bujumbura, Uvira, Bukavu na nafasi zingine. Je, wewe katika hii career solo ambao unaifanya, je kuna waimbaji binafsi ambao unatumika nao? Waimbaji binafsi hapana, sina, niko mwenyewe. Unajua career solo artist anatumika mwenyewe tu, lakini haimaanishi kwamba wananiacha wale. Haisumbui pia kusema mtu anafanya career solo lakini anakuwa na waimbaji, wakati tuseme kwa mfano wakati unafanya concert, kuna wale ambao unapasha kutumika nao? Ndio, kuna wale ambao unapaswa kutumika nao, lakini ninapaswa kuwatafuta. Ili inatokana sasa na mimi ambaye niko kwenye kariere yangu. Ninaweza kuchagua, nasema acha nitafute mtu fulani, huyu anaweza, watatu tu wanatosha, wala nikamate JDA yenyewe ikija kunisaidia, kwa sababu wao ni ndugu zangu kama family, naweza waita wanakuja kunisaidia. Hiyo ni kawaida sana. Asante sana ndugu mtazamaji, bado tuko na David Baraka, mtoto wa Uvira, mtoto wa Bujumbura, mtoto wa Sauza, tuseme Bukavu, Goma, nafasi zingine, ambaye kwa sasa amejilance, ameingia kama gisi tumesikia amejieleza, ameingia kwenye career solo na nyimbo Shukrani. D'ici tuseme Jean itakuwa inaisha, ni projet ambayo itakuwa inaisha. Na tuseme David unatumikia Burundi, unatumikia kwa sasa Burundi japokuwa huko Uvira kwa sasa. Na labda utuambie Bujumbura kwa saizi muziki wa gospel unakuwa kama vile hauna support kubwa sana. Na unahisi kwamba kutumika muziki wako Bujumbura utaweza, ama kutakuwa vikwazo kwa sababu si rahisi tuseme namna hiyo? Bujumbura nadhani kwamba kila kitu kinatokana na mtu binafsi, kwa sababu kuna watu ambao wanaweza toa nyimbo na wanailaza, yani hawaishughulikii. Alafu unajua nyimbo unaweza kutoa, lakini nyimbo ina gharama ile kwamba nyimbo iende ifike nafasi pakubwa. Unajua hapa kuna nafasi ambapo hawanijui, lakini nyimbo inaweza kuwa nzuri na nikifanyia kazi, nikitoa pesa na wale watu wanasikia ile nyimbo. Na Bujumbura haina tatizo. Bujumbura iko vizuri, ila tu inatokana na, kwa sababu Bujumbura kuna wasanii ambao wanafanya kazi ya Mungu na wanajulikana. Ila tu inatokana na mtu mwenyewe binafsi. Unaweza kuwa kwa Bujumbura na Bujumbura isikuchangamkie wala isikusapoti. Wengine wanaweza kukusapoti wa nchi zingine, lakini Bujumbura naona kama iko tu vizuri, ijapokuwa kuna wale ambao wanalala na kuna wengi ambao wanasema eti kwamba Bujumbura hawasapoti muziki, Bujumbura muziki haiendi fast. Lakini Bujumbura ni nafasi ambapo kuna vitu vingi sana vinaweza kusaidia mtu kufika mbali. Na tuseme David, nyimbo Shukrani un projet yenye peut-être ulisha tuonja tuseme namna hivyo, na peut-être une occasion pour nos téléspectateurs kusikia tuseme kuonja, kwa sababu projet hajaisha kuonja ina kapela, peut-être kwa wale ambao wanakuwa pamoja nasi wasikie utamu wa nyimbo ambao sisi tumekwisha kusikia. Nyimbo inaitwa Shukrani, inaimbwa hivi: ninakushukuru kwa yote unayoyatenda kwangu, kwa kuzitimiza
ahadi zote uliosema. Yeah, you are good, oh God, oh God, oh God, oh. You are good, oh God, oh God, oh God, oh, Asante sana, big up sana, yeah. David, na tuseme ritme hii nawaza ni utuambie stile gani? Yeah, hii ni Afrobeat. Afrobeat ni style ambayo wa Nigeria wanafanya zaidi sana, wa Nigeria na hao ndio wanaifanya zaidi, na hao ndio wamefanya na Afrobeat inasikilika duniani mahali pote, na ni style ambayo tunaweza kuifanya, lakini gospel zaidi sana waifanye, ila nimetaka kuifanya na David. Kwenye video tumeshuhudia ukicheza na kuna wale vijana ambao wanakuwa nyuma yako, alafu dance kubwa sana tuseme namna hivyo, na tuseme ni kitu ambayo itakuwa ndani ama ile ilikuwa ni kututia tu kutia vitunguu namna hiyo? Hiyo ilikuwa ni namna ya kufanya kwamba watu ambao watafanya challenge waende kwenye TikTok, wakiona hiyo dance iwasaidie kujua dance inaendaje. Na hiyo dance ambayo tunaweza tena kurudi, lakini nimeelewa kwamba kuna wengi ambao waliona kama ni nguvu. Na mimi huwa sizoei kucheza sana. Nimeita watu ambao wanajua kucheza, wakanionyesha, tukacheza kidogo, na lengo lilikuwa ni kufanya watu ambao watafanya challenge wajue watacheza nini. Ni hivyo tu, yeah. Asante sana ndugu mtazamaji, tuseme bado tupo na David. Nyimbo Shukurani ipo hewani kwa wale ambao tuseme, kwa wale ambao watahitaji tuseme David, kwa wale ambao watahitaji kupata ile challenge tuseme namna tu ambao umeachia, wanafanyaje? Wale ambao watahitaji kupata ile challenge wanaweza kuchukua namba yangu kwanza. Ile ni ya kwanza. Ya pili, wanaweza kuenda kwenye TikTok, zaidi kwenye TikTok. TikTok wanaandika ile David Baraka Faith. Faith inaandikwa AFAITH. Faith ni English, inamaanisha imani. David Baraka Faith ndio jina yangu tatu. Wanaingia kwenye TikTok, wataiona, wanafanya mavideo na mimi nitapokea hizo video. Na wala wanaandika nyimbo iko kwenye challenge. Nyimbo iko kwenye challenge. Na wale ambao watafanya challenge, tuambie wanafanyaje tuseme namna hivi? Wanafanyaje? Nadhani kwenye TikTok wanaweza kuingia wakiingia tu kwenye video. Kuna namna ya kuingia mle kwenye video na wanafanya nani? Watu ambao wanaelewa TikTok wanapaswa kunielewa. Hakuna zawadi tuseme kama jinsi tumeshuhudia wakati mtu anafanya challenge kubwa akifanyikiwa tuseme kufika kiwango fulani, alafu anazawadiwa au kutayarisha hiyo. Zawadi inaweza kuwa ipo, lakini kwa sasa sisi hatutaki kuvionyesha tu kwamba tunaweza kupatia mtu zawadi, tuambie watu eti kuna zawadi. Unaona? Lakini kwa namna ambao watu wanafanya challenge, nimepata message nyingi za vijana ambao wanajua kucheza, na wameniambia kwamba wanasubiri wasubirie wafanye challenge zao, alafu nizisikie. Namna nitasikia na nitaona jinsi wanacheza, itatokana na jinsi nitaona na tutaacha kufanya. Hiyo ni siri. Asante. Nawaza tuko presque à la fin de notre émission, David. Labda utuambie kwa wale ambao tuseme wanaweza kukontakte tuseme namna hivyo, wanafanyaje? Ambao wanaweza penda waentrer en contact na wewe, wanafanyaje? Waandika namba yangu tu ya WhatsApp. Ni plus 257 68 97 39 56. Wananiandikia tu kwenye WhatsApp. Rudilia tena. Plus 257 68 97 39 56. Plus 257 68 97 39 56. Unaniandikia kwenye WhatsApp, alafu yote yataenda vizuri. Na labda avant tumalize tuseme kipindi, David, uko mtoto wa Uvira, hata kama leo unafanyizia kazi zako Bujumbura. Na labda swali, unaweza kutuambia muziki wa Uvira kwa sasa unauona namna gani? Je, tuseme unapanda, unashuka, ama uko nafasi moja avant tumalize? Muziki wa Uvira nimeuangalia miaka kadhaa. Najua kuna wazee ambao wameanza muziki hapa na wametumika vizuri, na imefikia level fulani wameenda wanaacha. Ni kwamba kuna utofauti. Utofauti ni kwamba
ya zamani imekuwa juu kidogo kuzidi ya sasa, kwa sababu na kitu ambacho kimetatiza sio kwamba eti mimi jinsi niko Bujumbura sifuatilii mambo ya hapa, nafuatilia na nimeona kwamba kitu ambacho kimetatiza ni kwamba watu ambao wanaingia kwenye muziki inafikia level fulani, miaka inaenda na wanakuwa wanaanza na charge inakuwa mingi na wanaanza kuwa na maresponsabilite za mingi, inapita na wafanya wanaanza kuacha muziki kwa sababu wanaona kwenye muziki hawaoni kitu. Sasa plus inakuwa hivyo, kuna wengi ambao unakuta wana voyager, wanaenda tafuta maisha sijui Kenya, wengine wanaenda wapi, inafanya wale misingi, wale wazee ambao walikuwa wanajua muziki zaidi, ambao walikuwa wana talenti za mingi, leo kuko wa musiciens wenye biko wanatumika na Diamond wenye walikuwa hapa Bujumbura hapa Uvira. Kipindi tumesema ya kwamba ni kipindi ambacho kina support vijana, hasa wale ambao wanafanya music ya gospel, na tumesema kwamba nous avons eu l'honneur de vous recevoir sur ce plateau. David, c'est pour la première fois, mais on ne veut pas dire que c'est la dernière fois. Ouais. C'est-à-dire, occasion ingine tutakurecevoir encore sur ce plateau. Oui. Nous l'avons signalé que l'émission est là pour promouvoir les talents chrétiens, c'est-à-dire les artistes locaux, les artistes qui font la musique chrétienne, et pourquoi pas les artistes internationaux. Oui. Et David, nous voulons quitter ce plateau. Peut-être vous avez un mot à lancer et à ceux-là aux amoureux de la musique chrétienne. Oui. Merci beaucoup pour la parole, ou la dernière parole. Bon, en fait, je dirais d'abord merci au plateau. Oui. À Toumaïn Africa TV. À Toumaïn Africa TV. Oui. Et deuxièmement, je dirais que je m'aimerais beaucoup plus insister sur les soutiens. Oui. Les soutiens. Vous savez, nous, en tant qu'artistes ou chrétiens, c'est bon et c'est aussi conseillé de nous prouver comme des gens qui ont des objectifs. Comme moi, j'en ai plus et j'ai des objectifs. Voilà pourquoi j'ai travaillé avec JDA pendant beaucoup des années. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours le leader de JDA. Mais comme je commence ma carrière, je pense que j'ai vraiment des connaissances. J'ai des gens qui m'entourent. J'ai des connaissances déviées. Et parmi les personnes dans ma connaissance ou dans mes connaissances, il y en a ceux qui ont vraiment de l'argent, il y en a ceux qui sont capables de m'aider. Mais du coup, pour moi, c'est pas que je ne peux pas manquer le courage de le faire parce que je dois être exemplaire. Il y a des langues. Oui, oui. Ok. Pour moi, je peux avoir le courage, il y a kufanya, il y a kujisapoti kwanza. Pour montrer l'exemple, en tant qu'artiste, je dois montrer l'exemple que moi je peux d'abord me soutenir. J'ai natia franga zangu, nazatia nini, nafanya ma vidéo pour que wale ambao wananijua, wale ambao wanaona kama mimi niko artiste, nao wanisoutenir. Waona huyu ambaye anajisukuma kwa sababu audio nimefanya kwa pesa zangu. Après audio, c'est par là où j'ai trouvé alors un manager. Il n'est pas d'ici, il est en Amérique. J'ai trouvé un manager, il a dit non, façon dont on a skié audio, il bien. Est-ce qu'on peut quand même avoir une idée sur ce manager, les noms? Les noms, je ne peux pas dire son nom. Okay. Je ne vais pas dire son nom et il a refusé que je ne puisse vraiment pas le faire ou le dire. Et tu sais, mais tout comme voilà pourquoi je voulais dire ça, premièrement, pour ceux qui peuvent me soutenir. Ba nisaidie wa contribuer ili ya kwamba David na afike mbali, David asikilike Nigeria, David asikilike dunia nzima. Ni fierté ya ile kuma connaissance ya watu ambao wananijua, na je peux aussi saluer certaines personnes comme mon pasteur, il est mon père spirituel. C'est pasteur Gelor Fwamba. Pasteur Gelor Fwamba, je suis vraiment fier de lui. C'est un père responsable et très combattant. Tu sais, mais quoi encore le numéro, peut-être quoi l'ambord d'état dit concernant nous Atena pour rappeler tout ces concernant les numéros de téléphone ou WhatsApp, c'est plus 258 57 68 97 39 56.
Asante sana, tukushukuru David kwa kurepondre kwa invitation yetu. Tuwashukuru pia watazamaji wa television Tumaini Africa TV. Tumesema hapo mwanzoni kwamba c'est une télévision en ligne et le magazine. Et c'est un magazine qui fait la promotion des artistes chrétiens. Ils sont nombreux et pourquoi pas les artistes locaux qui sont ici chez nous. Nous vous disons merci wale wote ambao wako pamoja nasi na msisahau kujiabone tuseme kwenye YouTube yetu Tumaini Africa TV na kupartager tuseme kazi ambazo tunaendelea kuzifanya. Majina yangu ni Christian Matumabiri Masumbuko. Je suis votre présentateur. Tuseme à la prochaine na Mungu awabariki sana, awazidishie tu wageni. Na derrière la caméra ni Sirmilo, celui ambaye anafanya tuseme sauti yetu, sura zetu, maneno yetu yawafikie popote ambapo mnapatikana kwa saizi. Tu wageni na Mungu awabariki. À la prochaine. Mzee apigi nani? Tuone kisi atoke.